whakala whalahia tu hane he tōla do wala tāla te tūpu ke lata ia mai pūli he pōnei kua koe sta pāwihi. Whakamua koe ke he lata ia mo e tau wala tāla he pōnei koe lilifu iki pule ko sauni tonga tule tōna kai liwa ia ke tuku atu e hana hingoa ke tau wili anga lahi he mahina nei. Kumi atu BCN News ke he ofisa he iki pule ko tonga tule he mamea nei kai naka ia tā ia ke tū tāla. Ko e tōlu lai e tau he nofo e iki pule ko tonga tule ke he katoa whaanga ko e ke pule motu tali mai he tau wilianga he tau uawhi ua fulu. Ko ia ko e ulu whakatonu he whahinga o whanua he taha mga hala tō whinato ia ke eke mo ulu whakatonu he whahinga hua takataka i motu. Ko e tōlu tau e kua mole ne whiwhilia i he palimia lilifu o Dalton Tangelangi e lilifu ko tonga tule ke eke mo taha he tau iki pule ke he whano iki pule. Ko e katoa whaanga ko e iki pule mai potaanga he tau whahinga hua mai tau tangata Ministry of Social Services ne puto ia ai e tau whahinga hua whakaako, whahinga hua malolo sino, whahinga hua whakawhili fuakelekele mo e taunga hua whakamotu mo e whahinga hua taonga Niue. Ne whakahoko ai e aho he awhlai le whahitaupu e kua mole aho matulei e whanoanga mahuinga he matakau spot he motu ko Niska ki he whale tolo nai Pacific Way i Amanau. Koe tau le kua ne lauia e matakau spot he motu kua whakapulo ai tali mai he mahina masi he tau e kua mole. Ko langana mui kisia ai tau manatu nā kai whiawhia mo nā kai kau whakalataha he tau matakau Niska mo tau tokolonga he tau matakau sipote he motu. Hanai a Soraya mga oa mo tau walatala ia. Maua ngai e ni e tau manatu nā kai whiawhia he tokolonga he tau hukui mai he tau matakau sipote mo e manako lau tolu ke whakakise manatu kai nā kai talia he tau takitaki he whanoanga. Ko tuku atu e tes hipa e kupupulanga ke he takitaki he whanoanga ke tuku ke he tohi whakawe kai whakiange taha mngaho ke whakakise tau manatu he tau hukui kai nā kai talia ai. Nā kai talia e maru ke he kupupulanga mai pehe mai ia, ka uta kehe mai nā kai whakaonga e tohi whakawe ke he whono, kua nā kai tuai aonga e whono. Ha koe mena kua lewa ni heo mai he hala mai whakaonga he tohi whakawe ke he taunga hua mai tau whonoanga haniska. Tokolonga he tau matakau sipote mai tau tangata kua whakakise halau tola tau manatu kua nā kai whiawhia ke he komisi haniska, ha koe tokolonga halau tolu kua nā kai maua e a taina ke mga hau ki loto he whonoanga. Koe tau matakau ni ne kua matutaki affiliate mo Niska, kua maua e a taina ke mga hau me vili he whanoanga. Toko ono e matakau sipote ne maua e a taina ke mga hau me vili, poto ia e matakau Olofa Polo, ne te polo, Niue Powerlifting, a Lovaka, Niue Rugby Union, me matakau sipote mai o Kalana, New Zealand ko Naiasa. Kua mole e tolu e tula he lali ke whakatutala mai nā kai whai mawhala kua maua ai, a si uta kehe ai e tes hipa hana hingoa mai tohi ole ke vili ke he kotowhanga pelesiteni. Koe mga aho ia ne masike a ia mai taka e whanoanga mai mumui atu e laulahi he tau tangata kua watu ke he whanoanga nei. Ko lau tolu toko ngā hoa ne nonofo hifo ko lau tolu ia ni ne liu tutua i koe tau takitaki he mdakau Niska. Nā kai whai hiki anga lahi koe pelesiteni ko Maru Tālangi, koe hukui pelesiteni ko Tony Edwards, tohi kupu Sydney Lui, mai tohi tupe Shield Palahetongia. Koe tau kota whanga fōu ko Carol Edwards, koe hukui tohi kupu, mo e toko ua e tau hukui pelesiteni fōu ko Norman Misimesi mo John Kaulima. Whakatutala ia BCN News mo Tony Edwards he osi e whanoanga nei he awhlaile. Tau koe laulau to aini ke whakakise to manatu. Koe to manatu ka whakakise ki lung he laulau, mo tauru he kumisi, koe ha mo tauru ki whanonong. Mo e tali e halo tauru to wanga hau. Ka e tunga nei a. Hai e whauru e tau tarahawanga kua hako, ka e hai e whauru e tau tarahawanga whuki kua naka i hako. Ka e ononoanga ha mo tauru ke he mamehau nei, ki sia toi ni e motoru koe o mai e tau mtakau ke moa tahi kiang. Koe hako toi ni ia. Koe mena ni he tau mtakau spote ia ka eke ko manako lotoru ki ai. Kai whakaonga lotoru e taha mtakau spote mo eke mo ngutu vunga hau. Ha lotoru. Si ka eke ke onono pia lotoru ko hako pihi e tausi lotoru. Haia ni lotoru e tau manatuanga ia. Ka koe hako manatu ke pihi. O mai au loa, si whakatutala, koe hingo i tau mena kua lata ki ono ono whakalahi ki ai, ke mai ke whakahangahanga mitaki aki e mtakau spote ha Niue. Pese ni kua nā kai whakamawhala i whakahikuanga he whono, kai mana ke ia mai komisi haniska ke ngahua o loa ke he whai tau mai mua, ke whakahangahanga mitaki e tau ngahua he tau mtakau sipote he motu mo Niska.
Koe tō manatu na haku ke whakakise atu mo e whakaue whakalahi ke whanoanga hao nei. Pesi ni ko kisia mai e whanoanga kua luke, kamna pihia ni e tō whanoanga. Ka eke ni ko Italia e puhara no kua whakatoka e whanoanga, ka kualata ke muitua ke tohi whakawe. Ka eke ko manako ke whaihiki anga, haia e whātau I mua. Ke umai ala tōru ke tausi tau hiki anga ia. Ai mitaki lahi ke pehe, kua ai whiawhia si mamasike mua ala tōru si o. Kai eke whewhe. Momoko tōna ene whakakise teo. Momoko nau hako pihi e whakausianga ke whono ke mamea nei. Kai amanaki au ke nonofo au lau matoru he niska, mo e ngahu au loa, mo e taumata kau spot ke lari ke loposi mai, mo e lari ke riwaki mai ala tōru ke maike ala tōru ke muitua ke tohi whakawe nuko whakatoka matoru ki ai. Ka eke ni ko hoko mai e whātau I mua, si wheu e halo tōru tau loto ke pehe ke hiki, mitaki ka hako a tonuhia talo tōru, hako a hako tupu hala lo tōru ni tausi ke moe tau hiki anga ia. Ka koe mga aho nei, whai tau I mua, amana ki nau ke whakatu mau e hamatora tonga hua, ke whakahoru ki mua e spot e Niue mai whafu. Koe whahe tapu e kua mole, ne whakailo ai he takitaki he tau wilianga ko Darren Toho Waka, kua hawhangi toa I he mga honei ke lata ia me tau tohi ole whakatū tangata wili, tō pāmu e whakaosi ai he aho tuloto he whahe tapu nei koe aho hongfulu matolu, he mahina hai apelela ke he matahola hongfulu maua he tupo lām. Koe mena ia kua whakailo ai he whalu he tau whono maanga, e tau hingoa he whalu tangata kua manaki ai ke tuku atu ai tau tohi whakatū tangata wili, ke lata e mui wili he mahina nei. Kua whakamoli mai fōki he mga whaoa, he ke pule ha ala kapa, John Opo Siakia, tō nāka I liwa ia, tuku hana hingoa ke he wilianga he tau nei. Mai he whanoanga he maanga kua lofitonga ke lata mai tōna whoa ono, tōna whoa motu, tōka ono lau tōlu ko whakailoa ke he whono kua manako ai ke tuku tō hingoa, ko lau tōlu ia ko Terry Donald Coe, o Love Tau Veve Jacobson, moi tōko whai tō hingoa whou ko langana kei, ko Sina he mana he kau, Eti Misiampo, tā muta utalo, mo Bertha Lisimoni tonga hai. Taha ni e hingoa ko langana ke he whanoanga alofitonga ke lata ia mo e no whoa maanga, po e ke pule maanga, ko e hingoa he lilifu palimia ko Dalton Tangilangi. Ke he maanga ko la kapa, toko taha ni e hingoa ko langona ke whanoanga he mamhea o tapu, mai no whoa maanga ko ia ko Rhonda Siakia tō mai lunga, ko talahau mai e lau tōlu ni o atu ke whanoanga ko puhala atu ke he whano e tau manatu ha John Opo Siakia, tō nāka I liwa ia ke tuku hana hingoa ke he wilianga lahi he tau nei. Ke he maanga ko awasele ko whakailoa ai mai no whoa maanga toko tōlu e hingoa ko whakakise, ko Peter Poe Mamau Wakanofisi, Speedo he tutu, mo e matu whine ko Keti Saniteli Felesi. Ke lata mo e tōna whoa motu ko whakailoa ai ke whono maanga ha awasele toko ua e hingoa, he tō tangata he maanga ko e ulumotua he maanga ko Billy Graham tālangi, mo Bertha Lisimoni tonga hai. Tō whailoa atu whoki ke tau walatala I mua, e tau hingoa halau tōlu ke whalu a tau maanga. Pe he mai te ki tau wilianga ko Darren Toho Waka, ko e matahola hongofulu maua he tupo la he autu loto whahe tapu nei, a hongofulu matulu mahina a pelila ka pāi e tau tohi whakatū hingoa tangata wili, ko e tutongi ko e ue seo e tā la. Tō iloa ai he autu loto whahe tapu nei, e tau hingoa halau tōlu, ke he tau maanga osi, mo he tau hingoa halau tōlu ko manako, ke he koto whaanga, toko ono he tau e ke pule motu. Ko tau wilianga lahi ko amana ki ai ke whakahoko e hawha iumu a uafulu mahiwa he mahina nei a pelila. Ke hao lotu he whahitau pe kua maole ne maua mai e whiwhilianga he iki whakawhili lilifu ko Sarah Reeves, hanga wia ke he tohi ole he matakau spot he motu Niska, ke hokotaki e matakau whakapuloa, mo laua ko Hagen Siosi Kefu, mo Christabella Kaukasi Tālangi, he mahina me he tau e kua maole, mo tātua e ke whakawhilianga la he mahina o ke topa he tau kua maole. Kua nāka Italia, mo uta ke he osi he iki whakawhili e tohi ole he matakau ha Niska. Hānei tu walatala ia. Koe tohi ale nei puhala te plesiteni haniska ko maru tālangi he tau whakawhilianga lahi ke poaki ke he matakau whakapuloa ke uta ke he osi tau walatala ko tohi ai hangao ke he matakau niska mo e tau whakatokaanga ke tau tupe whakamole he matakau mo e ke na kailiu fō ke matakau whakapuloa ke tohia po ke tau se tau walatala hangao ia ke matakau niska. Kua manako whoki e tohi ole ke poaki atu he whakawhilianga lahi ke PCN, mo siosi kefu mo kaukasi tālangi ke ole whakamole ke he tautakitaki he mtakau niska maru tālangi, Tony Edwards mo Sydney Lui.
Kaina kai talia he iki whakaiwhili e tohi ole nei, mai behe li lifu ko Sarah Reeves, kua na kai mai longa he mtakau niska e tuanga he mtakau whakapuloa ke whakailoa, whakaako me whakawhiawhia e tau tangata ke he halo tola taunga hua. Kua tupe foki e iki whakawhili ke he tohi ole ha kua talahau ai e whalua tau manatu tua hawka ke lea hingoa ki a laua, ko Hagen Tio Sikefu, mo Krista Bella ko kasi talangi, kaina kai whai whakamolianga ke tau manatu tua haa ia. Huhua ta BCN News ke he tātaki taki he mtakau niska ko Tony Edwards, ke he tau manatu hana ke he whiwhilianga he iki whakawhili. Ko pihe ne whiwhilianga he iki whakawhili. Se ai manatu ke toholoa hako to manatu ke he whiwhilianga he iki whakawhili. Hako e kakano, lau ia osia tau tūru ke he matangahua na kua whakawhitata tūru ki ai. Lau ia lau tūru hako e hokotaki, ha matūru ni hokotaki, lau ia matūru hako ha lau tūru ia a tau mena ni hokotaki mai hangau ki a matūru. Si ono mo ia, koe tatai ni hato tūru tau manatuanga. Momoko matūru, kako hingo tau tūru ki tau isi mo ia ke whamitaki e tau puharanga hua hato tūru. Koe tau kua maale ne lalia BCN News ke maua manatu mai he tau takitaki haniska to ngā Tony Edwards ne nofo atu ke motu ko New Zealandi. Kai na kai tali mai e tau imeli mai kua pehe ni e takitaki na kai manako ke tutala mai tali e tau huhu he tau tangata whakapuloa tala. Kai mai long en BCN News e whaihikianga he tuanga nei ha Tony Edwards mai mtakau niska tali mai he mngaho ne hohoko mai e tukoua e tau tutaki he mtakau Commonwealth Games he tau kua maale. Pehea Esther Pavihi mai mtakau whakapuloa BCN, kua whiawhia lahi e whahinga hua whakapuloa ke whiwhilianga he whakawhilianga lahi he motu, ha kua mai longa e tuanga mai tonuhia he tau tangatanga hua whakapuloa ke tau se halau tola taunga hua, mai na kai mai nā, po ke matakutaku ke whakapuloa e tau tala uka mai vihu, tunga e tau wala tala nei, ha koe tonuhia he tau tangata ke ilo e tau mena tutupu ke he motu. Kumi atua BCN News ke Bella kaukasi talangi mai pehe mai a ia, whiawhia ia ke whiwhilianga he iki whakawhili, ke whakausia ke tau manatu tua hangau ia ke he tau kotowhaanga kua lango ia ki ai. Ha koe mena tupe lahi a ia ke he mena nei ne tupu ke mngaho ne nofo atua ia ki New Zealandi, ha koe tau ngangau, kai whakaue a ia ke whiwhilianga ke lata foki mai hana mga whaoa. Pehea Hagen Tio Sikefu whiawhia ia, kai momoko ia ha kua hoko e tau mena nei ki he whakawhilianga lahi. Whakaue a ia kua kisia he iki whakawhili e mōli he whekau, moi kua kisia fōke tau mahani halau tolu ne nanofo ke he tau kotowhaanga takitaki he mtakau niska, kua tuku male ke lea ia hingoa he mtakau sipote he motu. Pehea Tio Sikefu koe tau manatu tua hake lea ni e talahau ai ke he tohi ole nei, kua lauia mai tuku male ke lea ai, a ia mo kaukasi talangi mai mtakau whakapuloa. Kua fuaki ai he whakawhilianga hongfule aho ke tohi atu e mtakau whakapuloa, Hagen Tio Sikefu mo Krista Bella kaukasi talangi, ka manako ke whaitotongi mai he mtakau niska, hangau ke he whiwhilianga nei. Koe pulotu loea Justin Kamupala ne hukuia e matakau whakapuloa ke he whakawhilianga ke he tohi ole nei. Ke lata ia mai loanga he tau tangata, e tau pale tutongi ke lata ia mo lau tolu e tau hukuia ke pule, whakatonu whono tau iki pule mai pale mia he motu, ka o manua e lau tolu ke he tau katoa li lifu ke he whono ke pule hangfu mawaluaki. Kua manaki e motu ki ai. Hanei e tau tutongi halau tolu ko whakamata whainga ai, mai he mata whakatu whono tohi ne whainga ai koe civil list. Koe tau tutongi nei, kua hiki ai he tau uawhi hangfu mahewa, koe tutongi he ke pule ka lalafi atu ai mo e tau alauni langa taha i tau, a manaki ai e ke pule ke maua e tutongi koe tolu mfuluma lime e awhi hiwe seoli mfuluma hiwa. Koe whakatonu whono, to maua e tutongi koe whangu mfuluma ua e awhi lime seo hang mfuluma tahe ta alahe tahe tau. Koe eke pule lango matai atu ke heiki pule, limo fuluma tahe awhi hiwong fuluma lime ta alahe tahe tau. Koe tutongi he tau iki pole ke he tahe tau, koe ono fuluma ua e awhi, fitu seo walung fuluma hiwa e tau ta ala. Moe tutongi he pale mia, koe hiwong fulu e awhi, fitu seo walung fuluma lima e tau ta ala he tahe tau. Koe tau tutongi nei, la lafi atu ki ai e tau alauni langa taha he tau, ne whakamoli ke he mata whakatuwhono civil list he tau uawhi hong fuluma fitu. Ke tau alauni nei, koe whae awhi he eke pule, ono e awhi ke lata moe eke pule langamatai ke hiki pule, ono foke e awhi he alauni langatahe tau ke lata me whakatonu whono, walu e awhi he alauni he hiki pule, moe hongo fulu e awhi he alauni langatahe tau he pale mia.
Koe alauni totongi langa taha he tolu tau. Ko totongi atu ai ke he eke pole ka maua e koto whaanga. Koe alauni nei ne whahingoa ai koe clothing allowance. Le mai awhi he palemia, whai awhi he alauni nei. Ke lata ai mo tau iki pole, tau eke pole mo i whakatonu whono. Koe tau alauni totongi ke alau tolu ko whenonga atu ke tau mutu kehe, travel allowance. Ke lata ia mo tau whikawhikawanga ke koto whaanga. Le me seo e tā la he tahe aho ke lata ia me palemia. Tolu seo limu fulu e tā la he tahe aho mai tau iki pule. Ue seo e tā la he tahe aho ke lata mai koto whaanga iki pule me whakatunu whono ka watu ai he tau whenonga ki he tau mutu kehe. Ko Hayden Porter, koe ulu whakatonu he whahingoa whenonga vēwa he tau mga hoi kua mole. Ka kua liu mai tua ia mga honei ke langa matai e ofisa whenonga vēwa. Ko whakamoli mai fōkia ia ke he whakatutalang mo BCN News he whahitau pui kua mole. E whakailoanga mai he kautaha i New Zealand, tō nā kai whakahoko i tau whakatokaanga ke lele mai langa ue whakalele ke he motu he mahina sepetema, ha kua nā kai katoa mitaki e tō tangatanga hua he kautaha i New Zealand. Whakatutala ia pōta mo PCN News he aho lotu ko male, hangao ia ke hana koto whanga koe consultant ke he ofisa whenonga e vaeva. Ke langa matai me whakako ke he takitaki fō ko Maika Fuhinu Viviani mo e matakau ngā hua fō. Mahuinga lahi ke tau mga aho nei ha kua lali ke liwe whahinga hua whenonga e vaeva ke he tuanga tō lauia e lalolangi ke he ngangao ko visi hongfu mahiva. Ko whamori whoke Hayden Porter i nea whikoa nā kai tua e whakahoko e tau whakatokaanga ke lele mailanga ua e wakalele ke motu he mahina sepetema. Tunga ne whakailoa ai he te mahina kua mali. Pehe ai kua ngā hoa lahi te tangatanga hua he kautaha wakalele ha ia nisilani asi nā kai whakahoko ai e tau wakalele nei he mahina sepetema. Koe ngā hua ha Porter he tau mangaho nei ke hake mai ia ki Niue he whaulua tau mangaho kai tō ngā hua mai ia ke motu ko Nisilani. Koe mahina e koa mole ne tā mātai he tau matakau whawhau sino a lofi 5 a.m. mo e matakau tuapa group fitness e taha tau seanga ke tutuli tupe ke la lafi atu ai ke he tau puhala tutuli tupe mai motu ko Nisilani langa kina ha koe tau le kua ke ha wha ko Gabriel ni lauia e motu nā ko Nisilani he mahina whipuali. Wa lafi au loa ai e lau tolu me maua tahe awhi tahe seo tolu mu fulu tau tāla mo koa fuaki atu ai ke komisina a Nisilani ki Niue li lifu ko Helen Tana he pongi tuloto he whahe tapu kua mole. Kua tau se ai ki he whale tolo i Paliasi, mai whakamunuina i he ako Reverend Navy Salatielu, ko ia koe taha he tamtakau whao sino. Ko Ali Hipa taha ne tamate tau tutuli tupe nei, mai pehea ia, kua lata tonu ni ke whailang matai mai le kua nei ko tupu ki Nisilani, ha ko Nisilani tumau ne to mua ke lang matai a Niue, ka hoko e to maskelea ke halo tolo motu. Pehe mai e lilifu ko Helen Tana, tola he whakaue haana ki he tau loto whakamokoi, mai manako ke langmatai he tamtakau nei, mai tō tuku atu e ia, halau tōlu a whakalofa ki he potanga tupe he palemia ha New Zealani, ke lata mai tau ngahua ke langmatai e motu ko New Zealani, ha koe a wha ko Gabrielle. Ki e whakausia ki hatau tōlu a tau walatala tutupu ki lata i me pōnei. Koe aho he tau aonga tau whanau ne whakahoko ai e au whaiu mue kua mole, ki he whale tolo he e kalesia Niue i alofi, kua tolo atua e tau matakau aonga tau whanau he tau i kalesia taki taha, ki e tapuaki, lolongo, moe whakakisi halau tolo tau tala, hanga au ia ki he matulei, moe liutu mai heiki ko Keriso. Hoko atu fōki e tangata pokiata, ha BCN News, ki e tapaki e tau atani.
Sipihia hada tolo do wala tala tutupu ke lata ia mo puli he po nai. Amana kini ke mawhale po, matutaki mai he po tu lontu whaitapu nei. Ke lata ia mo do wala tala whakapiritania mo Saraya Mangawa. Ka mawehe atu au, nui ne po, nono whao.